ijambo ry'Imana nitubarambira tukisha mufise ibikorwa ni vyiza si vyiza ni vyiza. hariho abantu baza barabeshera abapolisi muciye hajya ngo ni bariyeri none abo bagize bariyeri kuri Yesu bari abapolisi cyangwa bari abo batojeje polisi bari abapolisi nuko abapolisi babiyokera Yesu ashimwe muvuge ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana. Turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta mu mitima yacu, turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta mu mitima yacu. Bashaka mu bahasi bashaka kuko ni muzamukiriza umuntu ashaka mupfukiriza Imana yo mu ijuru. Imana yumvise dukurikira umuziki turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta mu mitima yacu, turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta mu mitima yacu, turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta mu mitima yacu, turakeneye amavuta muri iyi minsi, turakeneye amavuta. Umuntu wese azi ko yahamagawe n'Imana ari mu murongo mwiza wa Mungu, nta mahoro afise ari mu magerageza. Ikikuranga kuzoca mu ijuru nuko urarudasinziriye, urarurarira kudaca, warurarira humura ikiri wawe. Amen. Ikintu cya mbere niba utagifise urikuramo umurimo. Ikintu cya mbere kubona umuntu w'Imana ufise amageragezwa kuva mu gatondo kugera saa sita kugera ku mugoroba ukamugurira namba wani mubaca biki. Kigira kabiri ni ukubona uratisozi Imana ikavugana nawe ikaguha mesaje uhabana. Ni ibintu bibiri, ni ibimenyetso bibiri bizaba kubako
muvuge ngo amen. Pawulo yararwaye ibyinshi n'igicucu cy'ugiciye wakira, ariko we ntiyakira. Twebwe turakura ntidukira. Muvuge ngo amen. Muganga aratura ariko nawe ntaturwe bikaba. Muganga tekinika bako. Sema amen kuna. Muvuge ngo amen. Imana niseriye. Ibyana bijyabaseriye. Kuko nari seriye. Nitanga ngo kubona. Nitanga kubwanya gatego. Nitanga umwana n'uruhinja. Oya, umugore yamucana atari bakagusigira. Agasigara akarira, uri mugabo atarabera ufise. Nabene baba n'umugore batarabona ntacyo tugipfana, ati akana kawe. Ashabiki. Niyamukeneye ibintu byoroshye, cyakwaje kana. Ariko utamukeneye ibintu bisariye, umana n'Imana. Irimo kurira, irimo gutwebwa, irimo kuryoherwa, byose byugaraniye muri yo. Uvuge ngo amen. Sema amen. Imana iteye ubwoba kabisa. Sinabona n'ubaravuga nkumviriza. Umugore ararwaye nako atakotse. Amezi 3 muri Afghanistan, ukwezi muri Kenya, amezi 3 muri Turikiya. Turi kumwe arimo agafashwa. Ubuyeyo nabwiye kubona gake ndamubwira ati umugore wanjye mwiza, ati Imana ikuheze, ati nawe nzogwara, nzokurwaza mu gatondo ndakurwaza, saa sita nkurwaze, ku mugoroba nkurwaza, no mw'ijoro ndakurwaza. Nababwira ngo amen. Muvuge ati amen. Muvuge ati amen. Ceceka. Gabati nenda. Ujya bakaba n'ibikuta byose tubibye amakiriti. Uvuga bike. Hariho amabanga. Ndabona ko byahetse byihuse. Kiraga cyumvise. Wewe cyagira amakeba. Nanjye sigareho udocuze mukejo kunda. Narize ko takuta muco atahaya. Achata. Asana chakati. Reka tutaraho tumucunge n'ivyaha tuzabahamagara atoya. Nimugende mwebwe. Sigareho. Dakaya mw'ijoro. Impuzu y'ipantaro n'ishati. Ndabibona. Ndabyumva ndambara. Simbwiriza ko namuritse. Cyangwa yuburuye. Numvira ku gipunga. Kinibometse. N'ishati kure. Ndataje. Taharero wasimwe. Ndagusezere nakindi. Ndagusezere. Ngaza kwitona ndiyabona abantu kuri boroge bato. Munzu gusa. Zero kenda mutana musimbo muri boroge. Nagiye hanze muzariruka. Kigusite. Bakira kushaka muri boroge. None ninavyuka cyane. Ureka tukwereke mucuci. Achibaka kinatira. Chora cyangiro. Bacha baraza abantu. Baje bayitira ku gitanda baca barazinga
wasinze ariko mwavuga mutagutsinda ko mutaza ko gusimba akibara abashaka gusimba sediyo nanje kagagane gusimba hata habane kumuntu bakibara gufana bamufasha abantu cyese ndi gusimba atumviriza byakanga niwe nzumira gusimba bakibara mushara bamushaka cyane ati Mana ndagushimiye ko uvuye ubwo nyine ndamwe inzira bose tabaza muri kuri pariki urapfuye kuri pariki birarangiye batereje gatanga mbere ntabise bacakura mu mutima cyane cyandigisha bace cyewe Imana yangu kuri pariki y'urupfu muganira abantu umuntu yasubiye ati muri mwanda hari wasubiye niba mbega yabaye bawe cyangwa yabaye kumva sinamenya hari mata muvuge ngo amena mena mena yakuchaka ko turi niba twagenda hanze turakana kwishekera cyane amasengesho y'ikiriraho ishekero cyose nanjye nicyabigisha ngira mpamvu yararengeye twigiye n'amatara ngo hamwino shengero ngira nkore nakumitsa mu kintu ngira nkore hano n'iminsi rero izote ngo hamugeni bakore kwigisha ngira amatara nanjye barimo kubera saboneka mubwira haguruka mukicizenya ngo ndabaramukice mwese mu izina rya Yesu ishengero ngo amen mbere nawe ngo amen kandi cyane kutinca atubwiriza hano muri mushenge ayo masengesho turimo harimo umuntu atasohoka biheze tukadushaka kwicarana hamwe birangiye hari kuwa gatandatu muvuge ngo amen muvuge ngo amen turataha ndio tarehe tuliopfa mu muryango ndio madamu wanje ari yatwebanye ndamubonera hariya abana banje n'amaboko n'amadamu bose barakuke abana cy'ishuri ndaba batatubera umonyereka nakandi ngo burya ndabaraba bona madamu ndamubaje nabaza mbona inyuma hariya icadamuko papa ino kurusha ino zari upfuye ubwayo ubuhamye twese nawe ubone kiba kirugiye bona abakurutse bone kaniya haleluya 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 mugabo yari yashoneshe ikanzu iyo kanzu ntiyigeze yambara yari yambara abana bakamubona agaca amuciye akira umwana acegetse yinyuma mu cyombo cyawe turabona iyi kanzu ikigikoma iyi ngo yirekeye icyo yirekeye mugere ku kintu ubundi biraguma mu nzozi njandaroka ndotuteke mbere ndabatatebe kuyotegesha tegarukenge iki rero kikibona umwami ndagatatu umwami uwo mwami mbere usibye abatamenya cyane ndatanga n'abacanye ko barangagura atagenda imana kugiye bimbwiye ngo sinzosubira kuguha umuti imana imbwiye ko yasubirije ubundi aguha umuti ngo atarishe uburemeze ko kumbwira ngo naguha umuti uzurabwira mu bana bawe umwana mukoze ko yabakakakwa
kwanza ukandi kwanza niko bahiwacu ngo gukora imiryango ngo ntasare nini ngo ni kuri sitade nakitibona bikorwa ngo nibura kwisako ngo kabakira batwa haleluya 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 amen. Ona cheka kushana muri hoteli gutera kwa gatandatu kwa Mungu yachia cha papa yabatana papa cheka kuchana papa kwa mbelesha tena kitu tuita na kusema tuita tukate muhimu acha kama mwalimu acha kikana mwalimu acha yache tuwaka ato achangira mandabe kumfirite papa ngwe ngukuhera sana umenye pete waje umenye ipete iwaje ubushabi koroneli fu ati kandi kwa isa na wewe winjiye ngiwe wamba ko haleluya ogera kuki icyo bariko bakumutse ngo ni koroneli yinge rero acambwira ko ndonderera ndagateka imodoka dukureka ikisafire niya ngo jewe ni koroneli nta modoka y'ikisafire n'uwina nta imodoka y'ikisafire ukugara bo utabona umye telefone unyakurane koroneli cyangwa telefone yashano abagenzi bashinze afanye mwana umugore arwaye ararembye ureka kubabwira ko ntegereje arwaye gusa atakora ikibazo cyo kwimucana umunyanyanja abasore baje kuzuye umugore araza basora cyangwa bakire batsabantu bakuja akaje basiba aruye atarani jama Akiri ukisema bakutana eto mara ni sawa ekaya tiko mutero kana mashaka bashaka batero nini aso sekungu achana kwa abo hakayatese biko ranzana mwa urase kuna kuhisi na kuendelea tusiona mama kabisa sana why you this we're going to do this stop communicating I even need to just communicate and I get out acha kama wale hapo hiyo ngo wichi acha kukulicha ukikulicha ndio ahora ni wanalia kama ikiacha sana sisi ndio baba watu isaka sasire boyaiha nuka mondo nzarba boyaiha nuka mondo tandiko ndamusanga winja njaka tatacho ndikuba nuko ndagiye muri hoteli ndikuba nuko tugeze muri hoteli umwana achatoka kwenye musere unimute mumosha bwana ile kama chama ta kusere jewe na anje chama kali mbelezi zapata akabe utesha kila achaona ndio kana ni masha achezea zamora kama na wewe bore kali tapo au kiachi ya wakakuta chao hapo na imani yobigira ko tichacha eka nakenda kutiti mata yake na akatima ibilo kabigira bale bila kusikia mimi na hiyo akija akija ndio ndio kitu imani kuza na kukichwa kila kitu
Yohana. Kuna cheti tusome kwa Yohana. Kadamu ndio wale wanaongea text hai wake. Leo uko wapi? Chakula kwa mitaji kabisa. Abutuzo kumizamba zuma iwachuizi umugachuo tuyindi mikoro isibazo igamijuru batabusuzi Yesu data puja tore umusiri ela mama suru rimana mazele kitonda tore ramisi mazele puja soma jasho Yohana ibice 14:13 tunasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika utuhere none hahirwa bapfa bapfira mu mwami, kandi Mpwemu aravuga ategome ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Amen. 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 Umugeni wavuga ngo amen. Amen. Umugenzi w'ukuri mbega ninde? Haleluya. Amen. Umugenzi Chega kwa kutua David
kuzabura icyo bakora baraguherekeza kandi ntituri barajya bararira ntitukaburi bararira mugabo apfuyeyo bagezaho bakarabira barakaraba isande barabaha arayimira akayimirarira mugabo bagiye n'umusaraba urayishyira mu kanwa ntimanuka kuko umusaraba ni uwawe muvuge ngo amen muvuge ngo amen yesu avuga ngo yohana arabaza ndumvise kirabwira turumvise wewe aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mahanga mugeni uri hano ndumva umugeni hano ndumva umugeni ndumva umugeni yaba umugeni rema ndumva umugeni ndumva umugeni ndumva umugeni hano batakidobari mbarisi ndumva umugeni iyo mbonye abakuru bakikijwe ndaryohewe abakuru bakikijwe ni sawa kugira baze batagonurire hamwe ibi bintu twagiye burya abantu bagowe cyane sineke ntibariya bagabo kuko bariya bagabo dushobora kubihakana bajya nibo bagira amagana none dushobora bajya bagabo n'abigana ntabwire ngo bakurikize yesu ashimwe umugeni mbega umugeni araririmba umugeni araririmba umugeni araririmbirwa umugeni araririmba mugeni wa yesu witeguye ari hafi yo kujana mu byicaro byiza byo mu ijuru ategurirwa imvi ibihumbi n'ibihumaniza bihari nta n'umwe yapfuka bose nari bacecetse
인상팔이 연습. 배부르냐? 다 기라이로. 알아. 기라이로. 다 맞았으면 구자. 인상팔이 아프다. 앞에 수 없어. 맞서 주자. 나가 후회가 반역까지 봐. 나 그 부분이 저 이렇게 마시고 오카리 보고 있어. 왜 도와주기? 이쪽 비프 오카리 하나 그냥 배추이 하나 배추나 깨가 하나 당연히 같은 거 아기야 문도토 아기래 문도토 niaba y'abakusanyi ati umusiki wa Ndongoro atari umusiki wa Ndongoro cyangwa akajya kofero niaba y'umukristo w'umuririmbyi akajya umusiki ati ndumva igihimba menshi abariko aracuba umusiki kandi yapfuye ava mu mubiri adakurira mujyamanye ikintu cyitwa pizza murafite pasiporo mukaca kugira na pizza rero mwemuyera nijoro bariko bariruka baraba pizza ntihere yawe ukiri mw'inosi muvuge ngo amen rero hageze kugenda rero eka kuja mw'ijuru kugira ngo umuntu avyece itaja mw'ijuru oya uragenda ugashika ukicara mu ndege ukarindira abandi nk'ubu wapfuye uno munsi azorindira uw'Imuramvya naba kugira aze kumurya kurya mugenda kurira bisi muguma murindira agashoferi ntabwo bisi tutso niko jambo ryumve kudakigenda muvuge mame muvuge mame iyo umuntu yarakubuye barakuhamba ibikorwa murakumana nababwiye ngo mugenzi wambe ufise n'ibikorwa vuga ati n'ibikorwa vuga ati n'ibikorwa byavyo bakumanuye bakanyamika navyoneraga badoda n'ibiburyo hijanye baruhanga umuntu mbona baramugaraye inzamana batega nashobora baramugaraye abandi bazanye inyuma wasi kubahenda mbere uso wanyegeza wasi kubahenda mbere uso wanyegeza
Betelehemu ni wakati uzocha yani hafi kichwani mbele hadi maneno wanayotamka wanaandika kwa kupigana katika kutocha wao kama charity hivi shite baada ya kaburi watu naona hebu acha pili wao wanaenda kwa kutocha si mwanza kutabule umukabona wamubona ndakuza ngo rusako simusuru fatana mindo na agende na kutona Yesu akufasha aikikoma wana mtaemuka tulimukiriza wana mtaemuka igitende wahaye mutakazi kikaremuka ibati batande ikaremuka nibyo bicuvugira imbere y'Imana muvuge ngo amen muvuge ngo amen mugabo hano mukobwa iri musore wende guhemuka ijuru ririho muvuge ngo amen atabona muhamwe kuwa gatanu kuwa mugura yigiye mu gikura kuvuga ibitangaza bya Yesu akoze n'Imana muri ijuru ririho kandi nandiko guhemba tugura abagore katwara abagore tugasigara twanyine tukavuga tuyerangira nta kindi shetani abashaka kugira tumara amanya dushaka guhemuka yica umugore tugahagarara ikica umugabo ugahagarara ikagutwara abana ugahagarara yogutswa n'ikindi guhemuka muvuge ngo amen muvuge ngo amen izajya guhemba nta muntu wamutera umwaka akwirukana ukareka guhemba n'umuntu mugeza muraguhemba yishyura nabyo abantu cyangwa mw'ijuru ndi umwami kuko Bibiliya n'amacumiga ibintu bibiri umwami n'umuhembe kandi gitangaza cyane aho usanga muri mwe harimo abaherezi harimo n'abana kandi umwami hari ubwigenge umwami ntabira mu isoko ndatanga akibaga inabajya bakakibara abantu akagenda ahita kubikora mu ibarabara umwami ahita kubikora amen 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 abasendera n'abatumete Yesu ntawe umunsi abantu bamuzi cyane n'abasendera kama barashoboye nyuma mutakiza twari gituma dukizwa neza kuko uwo mugabo yitwa Yesu turamuzi muri babwe Yesu ndi ari kuza kumufasha kamwebwa anyage umuntu yavuga byakubirikira nako ceceka igacece asanga umuntu yapfuye akakako suka acafu lakaya amatumisi y'amuhuca ahatetse Yesu avuga ngo nasa sohoka atacatsu wewe amusisire wewe wamukutu umuntu afite kaka kumenya gufata mugabo twere 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 kamwewe okay kocha haleluya kandi Bibiliya iravuga bakanisha mu ngabo iravuga cyangwa ivuga ndimo wo kukoga katika mtu haramu bintu kabanyakuru ivuga ko mwese muri abasoje bantu iravuga ko muri abanyakuru bakirisi none kamuvuga abasoje ntato cyangwa haleluya 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 Amen. wewe witwa ubucamanza none bagata bagenzi bawe bakuranye bakabamba Yesu
ko watinze wewe uzate ujashosha mana Yesu baramurega n'icyo bamari ucamu bakabasonde n'abapolisi ngo nibo barenganya abantu etaye abacamanza ahubwo nibo kakamutu nibo barenganya Yesu mugire kuca mugire kuca kabisa. Haleluya. Kila mmoja ulimwengu nacho Bwana kila muganga muramuchiruwanga pamoja kuoda umwami we iyachizwa n'urubanza oya n'ukuri yararetse aratsibagura umwami yachizwa n'urubanza Sibakura oya nukuri yararendetse barasibakura muganga bakukubita inkoni n'abapolisi kandi baba bakukubitiye ukuri muguzugana mube Jabo nakuta chima yarakoze bitano polisi. Cyo kiro mu polisi. Ijuri Yesu akakubira abacamanza
mwokejesha Abapolisi. Barahari. mureze kabisa. Yesu aramwenganije mugabapfa hari mugabapfa nabi mugabapfa neza. Yesu yaciye muka vuga ngo amen. N'ubu turamwibuka haheze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza turamwibuka muvuge ngo amen. Raso ya Yesu ni meza yaduhinduye abantu b'Imana. Amaraso ya Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana. Ndiyumvire abantu ikimucupa yo ntakitwa ngeni ya meza burya arashobora abasirimu. Jewe umuntu twakukanye tunganye imyaka ndamurusha imyaka afise 38 nanjye afise 41. Wewe yarishaka kurenza ariko ndimo ndani ya Yesu naburudika, ndimo ndani ya Yesu naburudika, Ndimo ndani ya Yesu naburudika, ndimo ndani ya Yesu naburudika. Ndimuri Yesu napenda penda, ndimuri Yesu napenda penda, Ndimuri Yesu napenda penda, ndimuri Yesu napenda penda. abana b'Imana turi beza Cyane. moyoni nimempata Yesu moyoni Nimempata Yesu moyoni. haleluya moyoni nimempata Yesu moyoni mubyaguke ibyaguka naho byerega inkombe umuntu we ibikorega ijambo yakuvuze ko yakurahiye ijwi rya kabiri rya gatatu naho byerega inkombe umuntu we ibikorega ijambo yakuvuze ko yakurahiye
humura.